Iran dan Israel masih saling serang usai Amerika Serikat ikut dalam pertarungan yang berlangsung beberapa waktu lalu. Sampai kapan kemudian konflik di Timur Tengah ini bakal berlangsung dan bagaimana pula mengupayakan perdamaian di kawasan itu? Kami akan bahas setelah paket informasi berikut ini. Pasca serangan Amerika ke fasilitas nuklir Iran, konflik di Timur Tengah masih memanas. Iran dan Israel masih saling menyerang. Militer Israel merilis video yang diklaimnya sebagai serangan terhadap fasilitas rudal di daerah sekitar Yazid, Iran, Minggu waktu setempat. Angkatan Udara Israel menerbangkan jet tempur sejauh 2.200 km dari Israel untuk menyerang lokasi yang diduga menyimpan 60 rudal Iran tersebut. Sementara Iran juga merilis gambar peluncuran rudal ke wilayah Israel sebagai balasan atas serangan Amerika ke fasilitas nuklir Iran. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menegaskan diplomasi bukanlah pilihan setelah serangan Amerika Serikat ke fasilitas nuklirnya. But this is not the case right now. My country has been under attack, under aggression, and we have to respond based on our legitimate right of self-defense. And we will do that as long as needed and necessary. Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bilang langkah Trump menyerang Iran menunjukkan kekuatan Amerika yang bisa mengubah sejarah. Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. President Trump and I often say, peace through strength. First comes strength, then comes peace. And tonight, President Trump and the United States acted with a lot of strength. Merespon situasi terkini di kawasan Timur Tengah, Sekjen PBB Antonio Guterres meminta semua pihak berupaya menghentikan perang. Guterres berharap diplomasi dan perdamaian harus diutamakan. United Nations stands ready to support any and all efforts toward a peaceful resolution. But peace cannot be imposed. It must be chosen. Madam President, we face a stark choice. One path leads to wider war, deeper human suffering, and serious damage to the international order. The other leads to de-escalation, diplomacy, and dialogue. We know which path is right, and I urge this Council and all Member States to act with reason, restraint, and urgency. We cannot and must not give up on peace. Thank you. Sementara itu, aksi unjuk rasa memprotes serangan Amerika ke fasilitas nuklir Iran terjadi di sejumlah negara. Di Amerika, para pengunjuk rasa anti perang berkumpul di Washington. Mereka menyatakan ketidaksetujuan atas keterlibatan negara mereka dalam konflik Iran-Israel. Aksi serupa juga terjadi di kota London, Inggris, dan Manila, Filipina. Tim Liputan, Kompas TV.